The Minister for Tinkhundla applauded His Majesty King Mswati III for launching Shuguma Eswatini as it plays a vital role in keeping Eswatini nation healthy through exercising at the Tinkhundla centers. He said this today at the Kwaluseni constituency during the commemoration of men's health and male circumcision. Imbuve emhlaba beyibukela lonke eliswati kungako yathi mayimsukumisa Shuguma yathi akangaye stadium yathi akaya lapha live likhungele khona likhungele eTinkhundleni kungaleso zatho oMashuguma aya lapha kufanele aye khona uya eTinkhundleni wekunene abekhomba umgogodla wekubaluleka kweTinkhundla ukuthi noma ngangiluphi luhlobo lolungasita liswati aliqhamuke lapha sikhungele khona lapha sisive kufanele sende konke lesicabangako kuqhamuka kubobabe bantu abenkosi tikhulu kuqhamuka eTinkhundleni tisebenzi tiyadzinga kunakekelo utshengisa ke lokho ngiko silala namuhla mine kungaba kucela nje ukuthi hulumende kukhona into lenhle bekayirecognizile yekuthi ema civil servants ngalesithathu njalo ayahamba ayoshukuma kungaba kucela minister ukuthi akuqhubeke lokho nalokusoka ke kunetifo letithathelwa nako letihlala kubo bobabe so ke kukahle lokuthi babe asoke angethi ukhona kuthelela make angethi ukhona kuthelela make tifo angethi ukhona kuthelela make icancer ngoba kunale cancer labathi ihlala emlonyeni wesibeletho. For your Maswati channel, I'm Kerry Kalus, Nhlahlathwala, Kwaluseni.